look at the headlines. CM to meet PM. Delegation led by Parrikar leaves for Delhi. Meeting with PM on Wednesday. Issues of special status and package for the mining dependents on the board. Surgeons from GMC rescues a 35-week-old baby, one of the rarest case of ectopic abdominal pregnancy. Fetus grew outside uterus, mother and baby safe. Death of bulls continues at meat complex, 16 bulls dead. Vet says bulls die after getting involved in fights. Sources say bull die out of starvation. LK Advani withdraws his resignation. BJP says Advani's decision after RSS and Mohan Bhagwat's intervention. And newly renovated Tilak Maidan structure shows signs of danger. False ceiling of VIP box and players' room at stadium collapses. Work of Lusophonia Games. The news in detail. Delegation led by Chief Minister Manohar Parrikar left for Delhi. The delegation will meet Prime Minister on Wednesday. Issues of special status and package for the mining dependents will be discussed. They will seek a package of 3,000 crores and waiving off of interest on loans for mining dependents. Issues of special law regarding land sale in Goa will also be raised. Prime Minister जी फाटल्या 500 तारखेक आशिल्ली पळय अपॉइंटमेंट मागलेली ती फाल्यां मेळ्ळ्या. दोन विशय प्रामुख्यान मायनिंगचे हातून जाल्ली आर्थीक हे समस्या त्यामुळे स्पेसिफिकली चड राज्य सरकाराक जाल्या तर चड पण स्पेसिफिकली चड जे लोक बेकार पडल्या ट्रकवाले आसत बार्जवाले आसत तांकां आर्थीक पॅकेज कितें तरी मेळूंक जाय कन्सेशन्स मेळूंक जाय हाच्या खातीर वता. आमी ऑलरेडी मागला साधारण 3,000 कोटी रुपया पर्यंत पॅकेज आनी तांचे म्हणजे टोटल सरकार म्हणून आनी तांकां इंट्रेस्ट वेवर दिवप वर्सभराचो प्लस डिफर पेमेंट कितले मागता हाच्या पेक्षा कितले दिता हें म्हत्वाचें न्ही. हांव कितले मागूंक शकता. लिडर ऑपोजिशनाक सांगलां, प्रत्येक पार्टीच्या लिडराक सांगलां, प्लस आमचे एक 4-5 मिनिस्टर अलिना आसा, मागीर अवेर्तन आसा, सुदीन ढवळीकर आसा, महादेव आहा नायक, मागीर प्रमोद आसा, सुभाष किरण एक्झॅक्ट कोणाचे मागीर मिकी घापयल्लो आसा. इंडिपेंडंट म्हणून एक रिप्रेझेंटेशन म्हणून हांवें रोहन खंवटे घापयला. आमचे लेवलाचेर व्हॉट एफर्ट्स वी आर मेकिंग टू गेट स्टार्ट मायनिंग. कोर्ट 10 जुलय वी विल प्रेजेंट द केस बिफोर द कोर्ट. एफिडेविटान क्लियर आसा मरे. इट इज गव्हर्मेंट जॉब टू गवर्न. वी आर टेलिंग कोर्ट very clearly that we will govern, and if there is something wrong you punish. We will give you reports. Interim stager 9 mahine major activity has been stalled. I'll ask this question to the court also. 21% of economy you have stopped without hearing the government out. Special status executive demand की गोंयान जो विधानसभेत मांडला तोच विषय. गोंयची जमीन विकण्याच्या संदर्भात निर्बंध आसूंक जाय. हाज्या खातीर गोंयाक स्पेशल कायदे करपाचो अधिकार मेळूंक जाय. अनेक जाग्यार आसात ते, कारण ल्हान असल्या मुळे इट कॅन बी ओवरवेल्म्ड. इट इज नथींग. हाऊ डू यू रिटेन द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लेस इफ इट इज ओवर. फाल्यां 20 lakh पॉप्युलेशन शिफ्ट्स इन गोवा सपोज, देन वॉट हॅपन्स. सो फॉर दॅट वी कॅनॉट एफोर्ड टू टेक द बिकॉज ऑफ एफ्लुयन्स गोंयान लोक येत रावता. So there has to be some restriction on. We should get some powers to make laws by which we can restrict the sale of land to person from outside the state, whether it is a foreigner, whether it is Indian.
Surgeons from Goa Medical College have successfully rescued a 35-week-old baby of ectopic abdominal pregnancy. The patient was referred to the GMC following pregnancy complications. Such pregnancy is one of the rarest cases where fetus grows outside the uterus. This poses huge risk to the baby as well as mother's life. But GMC's team of doctors operated the patient successfully. Acting head of obstetric and gynecology department, Dr. Guruprasad Pednekar said the mother and the baby are safe and healthy. आमकां हो दुबाव आसलो की काय एबडॉमिनल प्रेग्नन्सी म्हणून आसतली म्हणून जेन्ना उगडले तेन्ना सगळे तांबडे तांबडे म्हणजे कंजेस्टेड पिक्चर सामके खुबशे रगत अशें जातले आनी एक वेळ कळोंक ना की ही खंयच्यान प्रेग्नन्सी जाल्ल्या ती आमी भुरग्याक फट करून काडले आनी एकदम रक्तस्त्राव जालो तो थांबोवपा खातीर आमी त्या बायलेची भुरगे काडटुकूनी भुरगे बऱ्या स्थितीन काडून पिशवी तिची आमी काडपाक पळय हें केलें घट धरली ब्लिडींग थांबोवपा खातीर म्हणजे रक्तस्राव बंद करपा खातीर आनी तेन्ना आमी पळयलें की हो प्लासेंटा पळय आसा तो इंटेस्टायन म्हणजे झोळ्या कडेन दोसोन उरला तेन्ना आमी झोळ्याक मार बसोंक जायना म्हणून प्लासेंटाचो थोडोसो भाग दवरलो फाटल्यान. दिस इज एक्सेप्टेड नॉर्म इन ऑब्स्टेट्रिक. मेडिकल कॉलेजीन हेका व्यवस्थित केअर दिवन तेका व्यवस्थित ताची जतनाय घेवन हे भुरगें सक्सेसफुली डिलिव्हर केलें. आवय बरी आसा आनी हे अतिशय कटकटीचे आनी किचकटीचे अशी शस्त्रक्रिया डॉक्टर गुरुप्रसाद पेडणेकर ह्या डिपार्टमेंटातले सद्याचे जे एक्टिंग हेड आसा तांणी करून दाखयली. Death of bulls continues in the state. Till now, 16 bulls are reported dead and 3 are critical. 132 underage bulls at the Goa Meat Complex were seized and handed over to Govansh Raksha Manch, a NGO, following directions from the High Court. Vet at the NGO claims that bulls die as they get involved into fights. Sources say that the bulls die as they are not being fed properly. However, officers of animal husbandry are not ready to speak on camera as the matter is before court. मरने का कारण यही है कि भाई आपस में फाइटिंग करते और फाइटिंग करने से फिर वो स्लिप होते, स्लिप होने से फिर वो उसका बोन्स पीछे का बोन्स टूट जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है. अच्छा सबका ये ऐसे ही मिला. हाँ ऐसे ही आपस में फाइटिंग करते वो एकदम. और आप फीडिंग क्या करते हैं? हाँ फीडिंग क्या करते हैं? फीडिंग है अभी जो चार पानी की व्यवस्था वो सुबह आते वो हमारे लेबर वगैरह आते और वो कल चार पानी करते हैं, चार पानी वो करते. कड़वा कुट्टी वगैरह है. क्या देते हैं? कड़वा कुट्टी. हाँ. Meat traders are angry over the situation. One of the butchers from Mapsa claims that instead of leaving the bulls with the NGO to die, they should be handed over to the butchers. आज मेरेन आमची 14 गोरवां मेली. ती हायकोर्टान गोवंश रक्षक तेंच्या अंडरान दिल्ली गोरवां सांबाळपाक. गोवंश रक्षा ते रक्षा करता म्हणटात गोरवांची. ती 14 गोरवां कशी मेली? तेंचो जबाबदार कोण? 16 गोरवां जाले. आज मेरेन 16 गोरवां जाली कितें आनी तांकां ते खाण घालता पळय ते खाण ते सारकें ना ते बुसो को आहा ते खाण तो आनी आमकां त्रास पडटात. आमी कितें करपाचें आतां कशें कितें करपाचें? तुमचो डिमांड कितें? आमचो डिमांड कितें आमचे जे गव्हर्मेंट कॉम्प्लेक्स आहा पळय ते आमकां ओपन करून दिवचे आनी भायले जे बँड केलेलो आहा पळय ते आमचे बँड ओपन करपाचे. Officers of animal husbandry are not ready to speak in front of the camera as the matter is before the High Court. Following High Court's order, slaughtering at the Goa Meat Complex has been stopped. Currently, meat is imported from neighbouring states. The hearing in this matter is scheduled on Wednesday. Vivek Prabhu, Dinesh Karpe, Shyam Sundar Fatte for Prudent. It's time for a short break. Stay tuned.